Pynkyndit shisha kiklop barit, ya kiklop bahe, naka dewbah Europe. Tengap yang sobai pi ki parlok syaka neka channel. Bat lada pidei bedang temai sengopha ban subscribe, like bat share. Te hoj parlok, kiklop naka dewbah Europe. Hanne kasngi, kilisha eliminate no, naka round 16. Haka jingle kai FIFA Club World Cup. Bat kane, kala Pynkyndit shisha ya kapertai. Bat ia kiriu it football. Namar kitim ki baklem kemi lenti ban job. Kilala ban perlim. Ia kite kitim. Ki barat ba ha ke Europe. Bat kita kilong. Kajingile ka round 16 hapdeng ka Alhilal. Persya ia ka Man City. Kanai ka jingile kai. Kalalong ka jingile kai ka bayi kaj ba. Hakaba na kaliang jong ka Man City. Kalayele kai ba. Bat kalay kun ba. Henry na kaliang jong ka Alhilal ro. Kalay kun pa. Batang haka menit ka bakhandai ka Man City. Kalalam kamat sua sigol ya ka Alhilal. Hadu bakut ka first half. Henry andalawan pai haka second half. Haka menit ka basaw penriu. Ka Alhilal kalalaban penpai ya ka te ka sigol. Lang ba Leonardo. Bat haka menit ka basan puar. Ka Alhilal kalayo bantep. Ia ka gol ka baar jong ka. Langba Malcolm. Henry hakamnit ke pesan ke Man City. Kalalaban penyekai. Ia kate ke gol. Langba Halan. Bat kini ki gol kilane hi kumju. Kadhadu bandakut no ke kendai per menit. Henry andala sedang biang. Syaka extra time. Tang hakamnit ke bak kendai per saw. Ke Alhilal kalalaban tep. Ia ke gol ke balai. Langba Koli Beli. Bat hakamnit ke basis pak saw. Ke Man City, kalalaban penyekai ia kate ke gol. Langba Phil Foden, Henry hakamnit ke basis pak khadar. Ke Alhilal kaliyo abyang bantep, ia ke gol ke basaw. Langba Leonardo, bat kene ke gol. Kala pelong ia ke Alhilal, ban job ia kate ke jingle kai. Bat ke Man City, kala sya eliminate no. Na ke FIFA Club World Cup. Bat haba pyro, sya ke wepat ke jingle kai. Haba deng ke Inter Milan. Persya ia ke Fluminense. Ke Fluminense kalalaban pelim. Ia ke Inter Milan. Da arle not goal. Bat hoj perlok. Kini kitim ki bangim kemi lenti. Bat nyem poi perkat. Pakin laban pelim ia kita gi klub bahe. Kila rong no sya ke quarter final. Bat ke jingi kendu ha ke quarter final. Kilong kini hi arteli kitim. Kat ba ke Palmares. Kat saikun Persya ia ke Chelsea. Bat kabayan Persya ia ke PSG. Bat kitim ki bedang yakni bandrong kuatar. Ke Real Madrid Persya ia ke Juventus. Ke Monterrey Persya ia ke Dortmund. Ki ban selek kai menta kamit kat arsteng senya. Bat la syai ke singi. Ha ke poram step riu steng. Kublai shibun.